Oh yes, reka twongere tubashimire cyane bakunzi ba Shema Cornique mu bice bitandukanye muherereyemo tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze rwose murabizi ni wa mwanya wanjye na kuromboka. Tuba tugiye kwigana ku makuru barimo aravugwa muri Saza bw'igihugu cya Kongo tunenga tugaya turebera hamwe biba bikomeza kugenda bivugwa. Bakunzi bacu rero turagarutse ubwo niba uzi kutarakanda subscribe ndagira ngo uyikande mu buryo bwihuse cyane kugira ngo dukomeze kubana. Ntari najya kurereka mbanze nzamure umutarame twumve amakuru atuzaniye twumve byinshi tugiye kugarukaho ariko icyitwa intambara zo zikomeje kuba kasamutwe icyitwa urugamba rukomeje gukomera cyane. Urabona ko rero mu burasirazuba bw'iki gihugu abaturage bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Urabona ko iyi ni intambara irimo iravugwa cyane ivugaho ko ngo hahagarikwa gukomeza gutangaza ibiberamo kuko habayemo ibintu bikomeye cyane. Ibyo byose mwabonye ko Loni yaje kubivugaho. Aya yose ni amakuru tuba tugiye kugera turambura, aya yose ni amakuru tuba tugiye kugera tugarukaho tukavuga tuyabagezeho. Mu by'ukuri rero murabizi hari andi makuru yagiye atangazwa ku bw'indege yaje kurasirwa muri ibice bya za Minembwe. Baravuga bati FARDC yarashe indege ya gisivili. Iyo ndege y'abasivili yajyaga hehe? Ariko kandi twamenye amakuru ko ari indege yarizanye ibikoresho bya M23 yitwa Sukhoi rero iri maso baribaza bati se izi Sukhoi ziri buze gutuma agahenge kagerwaho. Abandi bati M23 se yo ubwo ibyo bikoresho atwaraga si byo kurwana harubwo ari byo kubika cyangwa ari byo kwicarana. Urumva nyine impande zombi ziritana ba mwana. Ni bimwe mu bintu bikomeza kugenda rero bigaragaza ko intambara irimo irafata indi ntera mu buryo bwo bunakomeye cyane. Ni bimwe mu bintu bigaragaza ko intambara irimo irafata intera mu buryo bukomeye cyane. Kuromboka rero ndabona namubonye reka muzamure. Allo ya mvanyi amakuru. Amakuru ni meza ko Romboka. Umeze ute? Tumeze neza cyane. Wowe umeze ute? Njyewe nta kibazo meze neza. Tuguhaye ikaze. Ya mumeze neza namwe iyo ngiyo gitondo kimeze ute? Kimeze neza cyane kabisa turashima Imana. Nicyo cyambere ubundi. Ejo Sukhoi yakoze igikorwa. Ejo Sukhoi yararashe. Ku tariki 30. Yasoje ukwezi. June kabisa ewane yasoje ukwezi neza. Neza mbembe. Ariko M23 bakoze itangazo. Babaye cyane. Iyi Sukhoi ndashaka kuyivugaho ariko nkanagaruka kuri iyi ndege. Ko bivuga ko iyi ndege ari y'abasivili ibyo bintu ni ukuri? Indege y'abasivili yego ni petit porteur y'igisivili ariko yari imaze iminsi imanuka hariya itwaje medikama imiti itwaje ibiryo ndetse n'imbunda imisyo yakwirwamyeho. Tugeze no gukora inkuru yayo umunsi umwe igeze kumanuka mbere bakayikubita ariko ikabacika. Unibuka ko iyo aerodrome ya Minembwe bageze kukubita mu bisasu ikaba yatobotse ikaba yuzuyemo myobo. Nyuma abaturage baje kwifunika ya myobo igatangira kundi kugana ibyo bikorwa. Yego. Kariya gace karimo nambara. Nta ndege y'igisivili yemewe kumanuka cyane. Irava hehe? Na ndege yava Kisangani izigoma, na ndege yava Kisangani ngo ize Bukavu, na ndege yemewe kutambuka ku kariya gace ivuye handi hantu. Yego. None se iyo ndege y'igisivili yarimo kweka abandi? Nanjye nibajije aho abasivili bari bavuye naho bajyaga. Urumva ko ni ikibazo. Wano twirwaneho M23 basohoye itangazo yari ejo. Bagira bati indege y'abasivili yarashwe n'ingabo za Kongo n'abarundi. Niko bavuze ngo ni indege y'abasivili. Indege y'abasivili yaje gukora iki mu y'urugamba?
ubwo nanjye nicyo kintu nibaza. Bivuze ngo ni manipulation, ko hari abavuga bati waba ari umutego watezwe igihugu cya Kongo kikica amasezerano ndetse kandi bikaba bigiye gukomeza intambara. Niko kuri cyangwa nawe ntago ari kubibona? Ko hari birimo kuvugwa ngo iyi ndege yaba ari umutego watezwe RDC mu rwego rwo kugira ngo yice amasezerano. Umutego se bwoko iki? Intambara se yabaye umutego bwoko iki? Wo kwica amasezerano. Wiki se baje gutegera umutego hariya. Niko iyo ndege nakimaze. Nakimaze kuko imaze igihe kinini cyane iboneka hariya. Kuba none bayirashe bakoze igikorwa ntago ari umutego se iki? Biravuga ko ariko ngize amasezerano yo igomba gukurikizwa, noneho nyuma y'amasezerano gukurikizwa ari butabera. Niyo mpamvu nta mpamvu yo kuvuga ati ari umutego kugira ngo babonereho gukomeza rugamba. Ubutabera buzakora akazi kayo. Yego. Bareke gukora imirwano. Bashire intwaro zabo hasi. Hanyuma ubutabera butangire gukora akazi kayo. Tuzamenye iyo ndege yari yanjye nyuma y'ubutabera. Ariko kugeza amagingo aya ngaya mu bice bya Minembwe haravugwa intambara ikomeye cyane, byo nk'uko twabivuze. Niyo ndege ni yarizanye ibikoresho rwose, burango M23 irashaka kuzengura igaca muri Fizi igafata umujyi wa Uvira. Nubwo bitari buze koroha, ubwo abo bahanganye murumva ko biteguye. Ndimo ndavuga nti biragaragara ko abahanganye n'uyu mutwe biteguye. Urumbuka rero telefone irimo iracika, ariko twongere tumuzamure mu rwego rwo kugira ngo turebere rimwe amakuru. Abahanganye rero n'izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri kw'Imana bariteguye pe, bariteguye nk'uko abivuga. Twari twabigarutseho kuvuga News Plus yitwirwaneho na Red Tabara M23 bakomeje kurwanya igihugu cy'u Burundi. Mu kukirwanya rero nacyo kiravuga kiti dufite uburyo ki tugomba guhagarara, kandi birazwi neza ko abarundi ngo baba barishe diru zose zagiye zivugwa mu bice bya Sud Kivu no gufata Uvira. Urumva ko ni intambara ikomeye cyane, ni urugamba rudasanzwe. Ndabona network rero kuri Koromboka ikomeza kugenda yanga, ariko kandi ku rundi ruhande rwose mu makuru arimo aragenda avugwa murumva inyeshyamba zamaze gusohora amatangazo zigira ziti ingabo za Kongo zarasha abasivili. Bati ingabo za Kongo zarasha abasivili, ariko FARDC iravuga iti twarashe igikoresho cyashakaga kudugirira nabi, kijyana ibikoresho imiti nk'uko twagiye tubibabwira. Murumva Koromboka aje abikiriyaringa abishyiraho kuri kwe kose kuzuye. Reka twumve ko twongera kumubona ubundi dukomeza. Abarundi bakomeje urugamba mu majyepfo ya Kivu. Abarundi bakomeje kurwanya nyeshyamba mu buryo bukomeye cyane, aho kandi ubona ko ibintu bitoroshye. Urabona ko ibintu bitoroshye ku nyeshyamba za M23, nubwo nazo zidahagaze zikomeje kurwana. Ntabwo navuga ngo zirahagaze kuko zikomeje guhangana cyane, ariko kandi ku rundi ruhande mu myiteguro yose ihambaye ku ngabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo ari bo Wazalendo n'ingabo z'u Burundi nabo bakomeje guhagarara bwuma. Barakomeza kuvuga bati twebwe tuzahangana muri iyi ntambara mpaka kugera ku musozo wayo. Nyuma y'ibyo byose rero hari amakuru avuga yuko, ndabona network yabyanze, hari amakuru avuga yuko ubu ngubu rwose ibice bitandukanye za Kabare harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Bazahendo bamaze gupanura mu rugamba rukomeye cyane bakomeje guhanganamo n'izi nyeshyamba za M23 mu buryo bugiye butandukanye. Urabona ko intambara yamaze kugenda yongera, ko amabariyeri yayo baje kuyasenya aho bita rero Imuru. Abo bivuga ko rwose amabariyeri n'ibigo bya M23 byaje gusenyurwa. Ni amakuru yagiye atugeraho, turavuga tuti tugomba kuza kuyababwira. Ni byinshi cyane rero tuba tugomba kugenda tubagezaho. Nk'uko mubyumva rero, kandi mu yandi makuru arimo aragenda avugwa nuko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu mijyi nka Goma n'ahandi hose M23
abaturage rero ngo nta buhumekero bafite, biravuga ko rwose ngo abaturage bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, by'umwihariko ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera, gushimuta birakomeje. Nabonye amavideo y'ahantu bita za Rubaya, abaturage bashize bamerewe nabi bikomeye cyane. Ubwicanyi burakomeje kuri M23, navuga ngo niyo misi ubu ngubu none hisigayeho ku nyuma yo kumva ko bagiye kwirukanwa ku butaka bw'igihugu cya Congo. Donc urabona ko ari ibintu bikomeye cyane, ndetse urabona ko ari ibintu barimo barakora ku bushake bwabo. Baravuga bati tugiye kuva mu gihugu cya Congo, mu by'ukuri nta gisi kitwitayeho. Abati rero bigiye kuba ibindi. Felix Tshisekedi Kilombo rero nawe ati intambara ndayitsinze mu buryo bugaragarira isi yose. Agaragaza ko intambara yitsinze, kandi rwose yiteguye gukora buri kimwe cyose gishoboka abanyekongo ba Nyiragongo, Rucuru, Masisi n'ahandi hose ngo bakabona ubutabera, ndetse kandi bakagarukana ikijyanye n'amahoro arambye. Uyu ni Antoine Felix Tshisekedi Kilombo. Bakunzi ba Shema Chronique rero, ndabona Koromboka byanze, kandi murabizi ko iki ni ikiganiro tuba tugomba kuba turi kumwe. Reka nsoreze ahangaha, ariko mu mugoroba turagarukana andi makuru arambuye, ndabandi kumwe nawe 5 kuri 5 tubirebera rimwe. Murakoze, murakarama rero. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni amakuru menshi, ni byinshi tuba turimo turagenda turambura, tukavuga tuti tubagezeho, tubabwire byose uko byakabaye, cyane ko twabemereye. Turi ku itariki ya 1 rero z'ukwezi kwa 7 2025. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro y'Imana akakomeza kubana namwe. Turi ku wa 2 w'icyumweru, ndetse kandi akaba ari itariki ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itariki yo kwibohora, ndetse kandi ikaba itariki rwose ibikomeza kugenda igaragaza u Rwanda rwibohora. Ibi byose rero tubigarutseho, turabibabwiye. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza muri iyi minota tubanye, aho muri hose. Imana ikomeze kubongerera imigisha.